Tala fa Samoa I lau fa fonga tāpua I mai le nei tūla o le fiafi. O le porkalame fa pitoa mo le tuuai o le malo. E le afionga I le tamapa ia. Le afionga ia Pope Francis. Pe ona silafia I le asongafua ua tuanai. Aso lua sultasi o Perila. Lua afe lua sulima. I lona maota I le Vaticana I Roma. O le mato lau ne fiafi o le sunga le fatonu. O le tātou polkalame pia men Samoa le sunga a se iuli sa vea le ofotone pesta. Ma le fionga I le tiakono Reverend Deacon sa nene po le ululinganga o le sui o le puleanga au kilani. Katoliko au kilani po le Auckland Catholic Diocese. Awe ua maali liutoa. Ua mau au penga o le taua. Wa tu malo le afionga I tamapa ia. Le fionga ya Pope Francis o le Satu Matie, le taitaina o le Ekalesia Katolika Roma, I le lalolangi atoa. I le asongafua o tuana I lua srutasi o Aperila, I le atoa ai o le valu sfuluvalu, o tausanga o lona soifua, I se ngase, I le ona maota, I le laumua le Ekalesia, le Vaticana I Roma. Walangia I nei malaiola manafuanga I le ala tele, na ulua I taunua I le Ekalesia Katoliko I Samoa. Walangi ai le Vaticana I Roma. O le laumua le Ekalesia au I le lalolangi atoa. O na toe sauninga, o le afa taunuina I Roma lava, e tu sai manganu ua le Ekalesia au. I le astona I o muamua, luas fuluono Aperila, lua afe luas fulima. Saunoa le fionga le palemia o New Zealand, ana Paul Christopher Luxon I le asolua watunai. O le fionga I le tamapa ia o se taitai na soifuaina. Se soifuanga I wha muamua au nanga, mo I lātou e mawalalo le tamawa inga, ma I lātou o sauaina. Saunoa wha maise le fionga I le palemia ia Luxon, I le Ekalesia Katolika Roma I New Zealand, ma le lalolangi atoa. I le nganga lava I tasi. Ia, o le asauno atu le sunga I le whātono o le prokalame. Ia, whai masui o le tātou prokalame. A meise lau tāpua inga Samoa. Wha mawina I se tātou wha maisenga I le pa ia o le Ekalesia. O whai e le afionga te a kona masui. E whātasi mai le nei a fiafi. E wa mutu manu mālalo la. Sautia le ma ua laina. Wa solofa le langi ma ua whao, wa se popo tu folau le loto. Talofa le tu, nasa mai le langi tu afafa. Nau lava I o le lanea. Au pa le niu loa, le sa fai ma whana naunga, o le tō wha sa ili malo. A mai se, le ola wha le nganga o le Ekalesia. E ui lea, to e iei langi. Wha mai se atu I le tātou polokalami. Pia mean sa moma lau le tio lima tolu tasapia. Pa ia maulunga I lau whai ngā luenga, pa tele a mai se foi le malo la inga sa. Ti a kono, tamai tai sa. Mai se, le au whātua umal tātou Ekalesia Katolika Roma. Ono le tuuai al malo, la fionga I le Pope Francis. Wha mai se atu le nganga le atu e tātou ainga wha vau. Whaftai. Malo whaftai. Ia, ua mātango fia nei a fiafi e ui. O lo whapea o na ufitia. E le au pongisa ona o le wala upa ia le atua. Le au sauno le sunga I le whātono. Whai mo tātou sue mo moli. Mwha leo ina. Se tātou wha mai senga. Ai me se la wala leo. Au te whatalofa I la wafionga te akono. Reverend Deacon sa nele po luringanga. O le sui o le au aunanga. Au kilani le Ekalesia Katoliko. E au kilani. Awale ne a fiafi. O te tau maono mea. O na whatino. O se tātou whaloalo. I se tasi. O le tātou ainga. Ekalesia wao.
Ia, sumai a fio mai lau fionga te akono le afiafi. Hua, whamano, tānoa i whongole a fiafi nei. Whirau fionga tutori, fionga tu whirau. Ia, te nani le sui le sunga a siu le whatonu le nei ana leo, le PNM. Ia, he mai se fo o le whātou whala inga. Ia, ma upa ma whanwhana. Ia, wā ia le wāla upa ia le tua i rana au auna. Ia, me se fo ia le pulenga, ia, ma le tau tua fo ia ni ana leo. Ia, tue ranga whātai ma le whamano, ia. No lo tau se sila fo i mo tātou no fwai. Ia, me se fo i tātou ngā luenga lo whai pia wāle tau tua ina o siu tātou tunu nei. Whamalo, tālo whalawa. Malo whaftai. Malo whaftai. O hamai oi. Ia wau nei tūlanga whape nei, maaso whape nei. Ele whaingofie. Io e moni lava bangi le saunuanga to whilau. Ia o whatinoanga luenga masan. Mani. Tau tuaina lava le kālisia. Ia e un tangata whatuatua. Mani. Ia e ngata fuilea, ia me se fuile lau tele o le nia tino i ngā luenga lo whenga iai. E nei ngalo ia te au ua o le nofu tāpua i pia mala nofu tālo nei mātua tua sinsina o lo o whaia pero lātou whaiva o le nofu tāpua i ma nofu tālo ia wā ia ngā luenga lo whenga i mai tātou a tonu le ana fo i le mau e pia maa losi a tātou e whaatino i ngā luenga o no lātou nofu tālo ma le tāpua i mai ia me se fo nei a inga Io e aro o manuia lau whaatai. Tai. Ia lofa malanga leo lea tua. Vi ele li. O le fionga i le tamapa ia. Le fionga a Pope Francis. Soifuane a Argentina. A sufito te se matasiva to luono. Tu malo le asolusu tasi a perila lua felusu lima pion sila fia. A to ele valu suru valu o tau sanga o lona soifua. O le masina o mati lua afe su tolu. Na tofi ai ina ufa ma vai. Le fionga ya Pope Benedict ya Februari lua afe su tolu ono se ngase. Na awai le fionga te mapa ia pe on sila ia Iata TV Pope Francis i sauninga masani o le seta ile loto ai Vaticana i Roma ile neita usanga. Muli ane le aso lava lea Easter Monday. Maliu ngase sa fina wina ai o ia ilo na mauta le Vaticana. Ia le Easter Monday. O tala whamawina, o le ulua i pope tofia mai Amerika i saute. South America. Mai le tu ainga ta uo Jesuit. Po se sita. O le tu ainga i tautua ma au auna mo Yesu. O le awhamitala ia le fionga tiakono mo i tato i le malamalama. Sau no le fionga le aki epikopo ia mo se tui. I le ana whatal noanga i le TV Samoa. O le fionga le pope e pope mo le tangata. People's Pope, Pope for the people. Whaingoina nisi, a champion for the poor. O na saia finau malosi mo e vai te mawainga, ai me se e na sa waina. O le fionga ya Pope Francis saia fato ese foi. Ono sa wanga tau feusua inga na afia ai nisi o lau whaingaluenga le kalisia. Mai e wha malolo ina le tōtele o la tono whaia nei so le tūlafonu. Mai e pepo whamtalanga lo whapea. O se tai toa, na ia le alo lava, e whaatino le amia tonu. Masa ia soifua foi, i se soifuanga, e wha mua le amia tonu mo tangata uma. What a man. Ioi. Sao lele a. Sao lele mo li mau ma le sao longa tu whilau. E se tūlanga e se o lea, te mapa ia po Pope Francis. I le amatanga lana ngadwin. Ia pe un saunoa ia lau fionga tuatori. O le lua festival toru lena whiwhidi ai ma vea ia ma te taiwele kadis. Mani. Kwa kasiro kausanga o. Tanunga ufau awi. Lua festival lua na ufau. Ia lua festival toru lena vea o ia ma whiwhidi ai ia vea ma te taiwele kadis ia. Ale mana ia foi la matanga o lana ngadwenga le tofinga. Fama ina ua umona ua
ua fifilia ua abeloa ia ma tamapa ia. Langa wo. Na musmusa kia ia. Don't forget the poor. Ia me ua fasirip ne ia. What do you mean? The poor. Ia ua fasolo na mafufo. O na manatua loinga. Ia le taiala mantua fo ile melina sanwe Moses ele. Na faunga. Ai ia vea o ia ma. Va pena fo ila tamapa ia. E mo mua present langa moto. Okay. E po se taiala fo ile. Ia focus. O inala lena o komeki ia ina vai ate ia. Manatua loia ia. Francis of Assisi. Lena mau ai lona i don swafa. Ia lona swafa le Francis of Assisi. Alo nei no sa o lava ia o Precolio. Ia. Ai pe ina lena Faila na fasilia tu mela. E faftai. O lea wa lumamea ia afiafi fo Imanuia mesi o le ni afiafi pe na ye fa lo taua le tamapa ia. Ai o lea no taua. O le whamalama, tātou te fasili ai, se tasi o au na si ni o le kalesia pe na ye tātou malo ne afiafi. O se wofo e tātou pokalame, pa anga tātou pokalame o lo tausia tātou pokalame ala i whainga lotu. I leva yaso, me leva yaso. E whamalama mai nisi o vaenga momua. E vaenga momua la lea. E mwhaina suile o suafa pea e tula i mai le pupe. Ioi. E mwhaina sui wai te taua ona. E fasilingia. Ia, o ai le ngoa ia po le swafa fo ia wai fifidia. Tai pera tupu pertani ia. E mawhaina sui le swafa taimi e. Ok. Tula i mai e. Ia pe o le, ioi na tonua. E mawhaina na sui. Le la pen o whai atu ai. Ina ua musu mai na wall na ia te ia. Don't forget the poor. O inga lenga o komeki e lo le Francis of Assisi. E mantua vola sangato lea. Assisi. Ia, Francis of Assisi. Na soifua mai o ia i tonu se ainga e mau mea. E tamau ainga. Ai peitai. Na ia li liu lava ma fifidia ia le kalesia e aluanga i au nei ai. Le tofinga lea pate. Ia amata mai lava tofinga pate le se ia o lava ina ua a vea fo ima ma nisi o ngā binga sa ngai mai ma se lava ia pe fo o le o Mother Teresa mana e ana ta ua e la fionga te mapa ia Pope Francis e mai le tu a ingo Jesuit e mina e tauna ia se vaenga whapea o le kalesia e te tausia pe fo na ia la fionga le aki e pikopo e na whaaria fo estasi o vaenga lo mafuta ia mantua fo i e te lei tu ainga e se te tonu le kalesia katoliko o le tu ainga o Yesu le tu ainga o le fatua tua le tu ainga o le pureanga le tonu pureanga ia o le sulanga alofa ma mana ia o le tu ainga le Divine Mercy what is he e te lei tu ainga tonu le e Catholic uma lo va o i tu ainga o le wingo i tu ainga ia e tofu ala to ia maro la to tai ala e funga le tai di mai nai la to e fo ila ia voto e la to tausia aia pa te inga fo le po le o le voto o le poverty o le obedience o le celibacy aia okay e funga le o le manto o le simia o le e kalise katoliko e whaalupe o le tali o le kalisia matipa. E whaalupe o le kalisia matipa ala no winga. O mea malawa e whaatinu. E tono le kalisia. E tau o na ola tangata fo le ola matipa. Le winga tala le ola matipa i awange i nau i le ai e whaatinu ngā winga pe o walau. Dala fo le nai vai fo le tono le kalisia katoliko. Ia o te ia i te lo fala putongo ia. Peila o le Justice and Peace Commission, St. Vincent de Paul. E ia wau nanga se okay. E soani mo i lato le societe lea. Le satu malos e lato ina lea.
Tell us more about him. Say toi fam tala mai nisi tala o le fionga te mapai. Ole Pope Francis. Ia pe o tele ia tusi al tui. Au lua tusi e selo fie ia. Awai e pe o inale a mai ele ta ia la o lana ngā luenga. O tuina. It's all about joy and mercy. Me ana e lua. E tele tusi. E tofu ale tusi malana malengua whaingoi nai. A different approach, but all comes down to joy and mercy. And mercy. Pope Francis en ele tala fuile sa yo ina ofisi ngio ia. I ngā pinga ma fonga le maltulanga fuile I tangata fu ia po le ale. Ma se lava le tulanga le fai pepong ma te fu ia le katoliko e. Tasi lava fai pepong. Ai na te tala e Pope Francis nisi o doctrine ale kalisia o ngale kalisia. Wa ia le lofa man manatu tangata ina au nei se tia. Ai. Ia lai o to ina fo ia. E me fo ina sa tele ona e inu I taula na ngalwenga. Ona e te tonu lava le kalisia. Nisi o fai au fo ima katinali nei e te tonu. E fai pia se o tele na te tala to ina me le tau. If I'm tell you, Pope Francis, who am I to judge? Who am I to judge? Those people. It's all. I tuangane ia pe ta ufa pa te tulole ngana fafafini. Yeah. Tasina vaenga. Ara mana ia lan saunoang. A fai o mafuta maleli ia le tangata. Ia oaila aue e famasino se mana ia ngana we wa fe foi ia te wala fiong tiakono ono le ba ta ul ba ngale fa sau no ile si ba ngo laino le sau no ngale fiong le popi fa pe mai o la tu fu yo fa na wale atu mana ia se makua lo loto a o la tu fu fa na wale atu ale vaenga la mana ia ne o fam na tu se yuli o ia lea na fafai ona susu ele lau pepa fou e sila nga ele kane sia katoliko e faina e sa ole famtala sa ole lea tato tu e me kiki kwa ku la mtanga ole tala lea mantua fo ia mantua ole vangelia mo mua la van mo motus o mareko ai vai la faitong il kuspaia e mo makai o tusi o le vangelia mo tusi o mareko e kusi o mareko le ala e o kilo solo mai le si o vaenga fo le o tusi da ye tolu Matayo mareko maluka e ta ule kan le si o synoptic gospel no wingo tala fo le e tala fe ngai ia to sing and but a different approach. Ele fenga fole. Ele fenga fole. Alela o fai ona susu e mafatino ina le fionga te mapa ia tu malone. I se va engole. Ole soifuanga. Pe afu tu spai o firma tu spai. Aulo ungala, olo foula vale. Le soifuanga fa kersiano. I pe afu mai nei o lua se la o afet. O fieta usanga tu spai. Alela wa sa no nei tusi o Matayo mareko luka. Olena na tai mua ai fina ngalo. O Pope Francis. Ile being flexible and applicable. Ile time before. O totini ana o fungale o Pope e wa fifidia ilia e tulai mai lia vai taimi mai vai taimi ia pe no fa tu le moto ia la ia ta ia la e fungale e se lisi foi ngai o ta ia la faina talatu filifili lo la ta ia e sa ula vai il tana te tonu malanta ia ia fai wo e ta mai ai a fai wo o le aki e pikopo
Yeah. Ma le soifuanga atoa lava le tau tuai. So gone through that. Ia au atu la le maulunga le o le pupi. Ia ua lo loto ma lau tele le soifuanga ua experience e fili mai ai. Mantua fo e fili le tangata o la wala tu I lua fu le banga ia e conclave e po le Cardinal of College of Cardinals le lau ia wai e ka ki lava le lisi du mo o tangata ia e ki umala ia mo fai tau ia ma la ko mala mai ia I fonga le I mea lo fo e le li le tangata o inae e fai ele la tau ia maltitano e se le mawalunga o le whaaloalo o le kalesia e ave a fuala ia I mamao le mea I roma ma le mea renga lua I oe lau sunga I le e fallinga I le lua fiso tainga e ele mea ka o le apostolic tradition e amata mea ana I tamapa ia ni fa solo mai le na lu ia mato man tu fo le upu fo ia a Yesu le na fitala ia Peter I lungo le nei papa o te atia ai la we ka le tu o le ia le ki o le ki le nana tu ia e Yesu ia Peter o le pule e te tala ai ia le o mea umala vai te tala I laulangi pa pena na tala le winga le ngā o skola o le whanga matu o le power le pule authority o le authority ina ia whaatino ai o nanga le ele se pule foi le te pule marsawa matulanga la le pule lavanga le pule le na wa au mai ai le anganga e whaatino e ngā luenga o le pule lavanga o le pule la le ngā le e au mai I oilo ma le e o mea teimini ia mātou le mo pela pule anga samo pe na ia le taita inga le afionga le ake po ma malu la ofenga luenga ma pa I o samo tama inga mo la tu tama ia wa a fua ia e kerisiano o tato watunu ia o le pope o tato pope uma the people's person matulanga la ale o atu ia e lo faanga ma molianga mai Roma piona sa no le afionga le ake po e moni la o le toina Pope Francis it's all about the people e vai fo le I pele na sa noi taimu tuanai o le la salian no o mai la vetanat ai aso lo so o das mani was all about the people le na sa ripoti e tinana na tau fiatu e fialu la vai fafu pe masani ai ma foi lunga le e lunga le famala ma foi le ala o fa e le tin ale le vai le ai I want to go down there where the people are that was his last post teato o mai foi vai tau o Ansek ia a fatino ai lana a unanga fai o le pe mele mau fai te lalulangi matulanga pe funa mau atu inisi o famtalanga I lunga o penga te failangi ma le social media ma le lalulangi o fa pe on tapisa ai le tumalo le fionga te mapai o le mamao le mea fio ai ai la ngona mai South Africa Pacifica fea le nganga o le alofa ina ua vala aulon tama o vai nga ia pe ona sau no le maintain ai le valia e a te tala ku o me umala vai e te tala mai wai limpa unga songa kalangi mengi ia posa o fiera o lumala mai e te tala mai nisi ne ta iala na te eliminai nga luenga la na fioma e ta ole the 4 B's 4 D's Bees. So peace, purpose, power, and pardon. Tawana ole the 4 B's. Ole famaiaio. Ele taula mo ya oe
Ia mai o le file mu te tonu. E le seama. Rantala na. Ia mai ia tau la mua ia te oe, ia solo mua ia te oe, le whaatu puino le file mu. Tai mane. Ia, a whalau tele la, wawai wale i mele i taua wale iu. E tingale le besi o taua. Ai mana o la vea. E alu asiasi. E alu lava ia. Ni ia tau la mua o ia. E le... Tau si o file mu. Ia tau si file mu. Mane, Lona lua, le purpose. Why am I here? O le almena wala au ina ia. Mane. Aia. Ia na ta iala. Ia le utatu rua uma lava i lana ngaluna sa fai. O lava i mea fo ia wai si la fia lava ia. E le sesi la koe fia i kongo le kalesia. Ai i fefea. Whaatino lava ma whaia lava. Mane ia. Ai matua fo ia ngaluna uma nei. E awe lava te talo. So se mea lava i tātou te whaia. E mua lava o tātou tā pā, lo tātou atua. Ias whāta teingara ka mai. Tātou tā pena fo i le sitseni na iei. Sa whai tātou fo talo. Mane, ale na whai ole. Ioi. Mautai, i manukau. Iena tātou atua ma alalanga i le tua na i alo whangia i le whaamamue peo na iei. Ngawing, o ngā ruenga lava sa wharango lango lava o ia. I le atua, i taimi ume ala te talo. Ia, o le pule. Power. A le whamailan tala o le na whaiega. Sānu e fu ia se yuti. Who am I to judge? So lawa ia te e si la fia mai lua ia. Le pule lawa ia ia. Ai, na ia te tala ono lea. O lea lofa li tangata. E se mana ia. Ioi. E se mana ia wa a fua ia i tali tonunga le whakewisiano. O se tali tonunga ua loa tausanga. Ioi. Tausanga. Ai tali mai le tai ta mao le kalesia o au. O se tama e muli tai ia i le lalolangi i ana saunoanga. Ioi. Ai pule ma le alofa. Na, tonua. O le, e pela o tūlanga le nā sa soifua ma o lai la nafion. O le alofa i tangata. Le ame nā sa seiti ai. Ai leo le nganga moni nā tala nei. When he said, who am I to judge? Ua nofo ia ma tu whātasi ia ma tātou. Ioi. Ua come down to our level. Ia tu so le hawa i me fui tātou, i tātou tau te whamasino. That's right. Nau le tua. A whalau tere la ia i le tūranga na pene sānua tu whila. E reo le anganga e le nana whiwhiri al tamalo nalo e soifua mai laluna. Ina ia mau whātasi mai tātou. Teimi umalawa e tātou te wā i e koruse. O ina e tātou te iloa. Le whaola tanga le lalulangi. Le po ina tāua le spenga lotu ina uafsiringa Yesu. I lātou ia i amatanga o nārwenga. O whē el polo inga sisi. Mani. Tātou Yesu. Le whatu Yesu o le alofa. Ainga tu e Yesu se tali. Na ia langona i lātou. Ia lo whātu i lo watua ma lo loto atoa. Ma lo wanganga atoa. Ma lo mālosi atoa. Lona lua. Ia lo wha i le lo te tuawe. E pe o le power na, o le pule na. That's the third key. O mai lona le pardon. Pardon. Ia. Ia le ale pardon ia tātou. Te mi umalawa e tātou te wala au wai pe alanga i e tua sefsasoni. E mua tātou. La me kako whaia. E me kako woi nalo. Ia. Whamau lalo le tua. Le mea i paulo vai fo le i sauninga i na umatu nei. O le ala fo le nai e ta otu ai fo le prostrate e pate le ilumo la tale. I la amatanga o lotu les whaleile. Ia. Tu ele, tu le vai ma alanga i le tua o se. O wangasala. Ma tu te mo mia oi. Whapena tātou. Tātou te alanga i le tua i. Wai, e leo tātou ni angit. Ia, mani.
e to foi tātou mo tātou vaivainga ma whale tonu le ne soi whanga tātou te tātou te mautinoa lava mo tātou i roa o le tua alofa Mane, amen, amen. o le koluse la pena tāua o le ala nai e tāua ia le e maua mai ia le e taulanga pa i o le misa le whai Okay. so se malu e katoliko lava e tu al koluse luna o le tatu o le whailonga o le misterio le alofa o le misterio le koluse o le misterio the mystery of the cross is the mystery of Christ, the mystery of love, the mystery of the Eucharist dina fua e Yesu lo no la via ne ye mo e tātou le whaata Whawhitai. Whawhitai. o le whaalau te leina le nā o le koluse Ia, koluse lea na ia amoina se tulo. I lona au nanga pe ona lo ia. nā lofa mo tātou. He took our sins with him into his tomb, and on the third day he rose to life, and he bring us together with him. I le vaenga la na. I maana Mātou o ole. whire lofo le tua. I amene ma amene. Ai atu e fo ila i le afionga te mapa ia. Ena ho laia. Sa ia soifua ai. Ena soifua ai. Ai soifua. Matai tai li mai nai lana ngalu. Ia O le. tangata. Awa, afika ia. Le afua ia. Le filifili ina o ia. Ina ufa ma vaena afionga ia pope Benedito. Ia. Me Benedict. Ia o maruru retire. Retire mati o Februari na luafisu tu. Ai mati luafisu tonu to fia le. Fifia Fionga ia. Filifilia. Failan tato o ile process Ia. o filifilia ina. Ia. O le si pope famono mole la. Ia. Wa le taimi la nei. O le hasi faingo ina o le taimi nei. O maliu. Oi. Wa fai mai e tauna. Fare la wasi le i vaso. Io. Ia. Ia. O te tonu le vaso. Tono le i vaso. O le la laua a mai le pokalame. O le astona i nei la le. Fai la wasi. E falawasi uia. A le wa mata ia. Ia leonga. Mai lato fun to pay respect to him. Ia. Sa e ma watu. sa mata tu le Saint afe Peter's ma afe Square. o tangata oka. Io. Oka. O le o le tulanga na lo ia. Tau dia e saulo e announce mai lo o le le tangata ta o le ia wa o mai nei ka o le chancellor o le kopolani o i tu o ia le nai na te fatu te ia toa po kalami Ia. Wa le wa yai por kala. Io. Wa yai tau tanga Io. ia. e Process. fai lua mai no o ia announcing ai a matarola io na tu muli mata pena ia katina di o the conclave o the college of cardinals Le la O le- tato cardinals mai Pacifica. ia Fiti matonga. o paini mafi patita paini mafi o ia la nga le fai masui o le e te tala le ava noa mo e piko po foi dia e le ve foi la ia a ki piko po mo sesi ia ai o priority mo mo la vai o le puleanga po inha a va pe o le po kalame po le o mon fata tia e tau na ia o le mafuanga na ai o le limpo na fioi Ai pe mane voi o le. ne foi la Ta ngisida pua i matangata. Tangata lotu. ne foi la ngisida e ongo ia Pule ia anga. ia puleanga ngisida e tofuana le puleanga ma le piko po al katinali la John Dew e ngofo bulinko ia la foi la tapena ia Ia fio i Roma. Okay. Ole salo pe se me po le lua se lau di Maldima e lalo mai le lua se lau Le fa ile le conclave, ai. o katinali ia ai o le process na le pode confunga le fatinunga ngal o le fifilinga e io e tatia ai luma ia le ai e fua mai la o le valsa fulu mai la Ma su tau sanga. Ma su tau sanga E sana nai lunga atu. io e umatu te le o inana e fua ia le
I lātou e whiwhiria. E man tu la pena o tā ua. E whalangolango lava I lātou te talo. Ia pēr me wea te talo mana pongi. Pēr se retreat funga I tonu le conclave le. Ia. E se masala se mea po le se lau lima spuru, po se lau onu spuru I lātou le I lalo mai le H le o le. Malspu tau sa. E la whiwhiria. E la whiwhiri. Ia, ai pei la mo le process fui lea o le whiwhiri o epiko pōfo ia pe o le teimi ava no aia le no foa. Ia, e wawa ai uma fui lea I le tangata, I langa geography, po whiali, po ngā ruenga, ia, o hafo ia ni mea rofo ia te ia, e whiwhiri ana ia. Mane. Pe whai mai ana ia I pe whai mai ia le au whai news o le au wanga ko ngo ia. Ki kilonga ia. Ai a sau atu I whitinga le tua. O le numera se lau whaiva. E sau a meo kame kia whai ki mai o ngā. O nā. Mana ia. E wha pēnā e musmusunga lilo le ngā mo le tua. Ai le mawhai ona tōwhi inti ako. O vai taimi ia. Sai ai. Sai ai. Vai taimi ia sai ai ia archdeacon a bea fwoi ma tamapa ia. Po pina taimi ia ia. Ma tua fwoi le whaatatianga o le kālesia pe o na o le na tatu tano mu moe fwoi. Ia. O le epiko pō, pātele, ti ako. Tawhatolunga, free fall. A whionga I tamataisa. Fwoi e se lātou le vo. Ok. O lātou lala uno fovoto. La winga nata. Ia e no ftau pou. Ok. E wharam fedela. E se dale I tue. O whedela. Ok. E nā taimi e pe ua tulo fo ia le tofinga. Mani. E wela taimi e pe ua alua pa ia se tasio pe whape se taupusa. Wale inisia se uai. Au se utina ua ngase. Ia e mwhai ala na. Se tuanga ru. Se tuanga ru. Mani. Tofinga lau mātou le e tuoti. Ti ako no tuoti. Ioi. Pātele tuoti. Ioi. Awhai fo ila e alua ia ki ua le soko lua ia. Nka unsai ana ia le. O ile mwhaina te whaipo. Oi, e tasia. Mana ia. Ano. Ai le mwhaina pātele. Ai, singira le wa. Ia. Singira le ki aku. Pe ua. E se langonga e fia. Ai, e babai fo ila tulanga fo le o whanau po independent. Wai, nei fo ia le yes si ki a kongolenga le lo I Christchurch. Potanile. Ia na mo fo le menga. Ia wa lo la ia patile wa. E se me wa tu I na fautu ala vale piko po. Ia ai wa tu la vale piko po ia patile. Ia ka penga uma mea a ka makia o ngo fo la kala loka. Ia whawhia. E fo ia. Ale mātango fie. E iai le tala noanga whapea. E au fia ai le ainga ma e la talata ia te oi. E o mea lana e le ilo atu mātou. Mātou le si tu vai. Talo e nei ia nga sau e le ariko 2 weeks ago. O le tama. Ia ua maliutina. Ia o nalu le tofinga. Na whau le pātele. Ai toa lima le whangau kamo. Pake le uma. Maka po sai kokas. Kai mana ia. Ia 2 weeks ago. Mi ele. Ia wai fōringa mai ele suia le vaenga le o le kālesia. Ele suia. Taita inga la pei fo na saunoa ele saunoanga la fionga le poke o tu malone. Ia wai tato e whamasino. I e whapea. Ia ele fisiringia. Ele fisiringia le specifics ia o le being a Catholic. Pila o na tala noa fo ia mariu. Ia le wharitu o te akono. Ia wai tasi alwhai poipo. Ele mawhaina tala sai poipo. Ko le simenga lengo ka ua fo imo. Kemi ua konga.
Wa tula I mai ia te mapa ia. Ia ko e doctrine of ecclesia. Ia. Ai ne te tana to ina ia le le ava noa. E toi lo ai le process foi le mafuanga. Pe ona e te le alu fatu fam talanga. Ale la wa to e mo le ava no le fa pe to o la me la o wai who am I? E la sa se ki ai. Ia tanga to le fia mo ma tanga mo nadi. Man, ese é fascinating. Vai foi lá, tu foi mais lá que já não há vai ainda. E popole mai Roma ia tato. E nem Samoa ma tato kalesia nei, ma tu langa fa pena. E aí se aia so tainga. Oh ia. E aí so tainga foi le fa le au fenga luenga. Al bele le a nga iluma nga luenga ma tu langa fa pena. E me uma sa mai Roma. Ia, ko o me ele mpenga ele rape ngofo fo au ki langi ka kala le me. No. E sawa mai o ia. Mana. Ia le taiala fo ia ma po angi se po kala me ka uma. Mana. Ia. Va pe foi lá le feeling ole aki kopo. Io e sa foi mai Roma. Sa mai Roma. Mana ia. Olo no Wingala they have a good understanding. Yeah. O tato. Matuai a pela o se yuki ia lu malava ia le resa mai pola se yuki o. Ia na va vai di pos ka kai le po. Tala ngai mai. Em fai ona ia vai el puleanga. Tu langa va pena. Ia. Fai foi la le consultator tanga talotu. Okay. E hands on ala e mo e mamau. Ala ia afua ia i olena sia tu le fionga ia pove paulo Isamo. Isamo. Ia ele mamau atu e moi. Ia au tu langa pe afua ia. Fa fitai e sele ne matango fio so ta ingalea. Ai mai sel malam langa. E was tasile afa o tatu atu no. O le kalesia katoliko. O aonga, au nanga. Am ia tatou no o tu ia le. Ia. Fa pa ia le No, tatou. o mai foi lá ia Pope John Paul II. Yes. Le sai kai le. Te foi ngol me le museum. O ngale sa fai pakasina ki te punga le. Ia kilani. Ia nga le Auckland Museum. Le la tumu ne va ve au fo ile. Ensek. Okay. Tai. O inale tau no le sa fai mi sai nga. Ia, o tau na ofi umai na awa tele. Tato fo ila ile fili ina. Ia. Le la wa malama wa mai tau ina atu. Oi, au le yo atu vaenga na. Fai mai e ai vaenga ta ua o po ni vaenga fo ile o le sauninga o le fale la wasinga o le pope. Se tu lo. Sa ia tau fia. Na le mana o e faali ali. Na mana o humble service. Ulanga funeral service le wa ye o te tala ilo no pusa ina ia wane tu mati e mai lunga ole. Ia. Ai vai la va ia ile. I fongale i pope mai o uma. E te vai ile pusa. O ina te lua. So it's all about humility. O le pusa la papa sa simple. Guess it. Yeah, it's simple. O inai e fai lo mai ai. Because the message to the people. E taua na ola whapia. Ala fo e fale la wasi fafu. Ole. Ia. Kusa rei e tu wala na tino le temi e wā ia ase Singapore. Ioe. Ai fai la wasi. E ave kukongo o le tung. Okay. Just underneath. Dale fua o le no fua o Sanga Speech. Apea wia la ave fafo ele mana o ene. Nei. O ile sorry te wa o se se. O te lana o e piko pōma. Ma te mapa ia. E te wai tonu ole loa. Ka penga whera ka pino le ka yukirangi. Na e ta o te tonu na ia e piko pōma mua. No iai le maliu fwere se piko pō taluai. Ia. Na fo e te wai la runga. Ole o vaenga i ole anga nu fai kalesia Katolika Roma. Ole matango fi ole mai tau watu prokalame talo na ona tu ole malo. Ole fawa wina o anga nu ia. Ia wa ato e mana tu foila se tu lo. Tu e mana tu
ua avea le aganu Samoa ma se tasi o vaega o le sauninga e Ekalesia Katolika pio nei le taulaga nei le taupou ia ma le manai ia faaogāina o mea sina i te tonu o le sauninga ua o le taofi foi lea afai o le aganuu o le mea alofa mai le atua o le ae mea le atua e mai le aganuu e toe momoli e le viiga e ave i le atua vi ia le o le agaga lenā na mafua ai ona ave e fonga le katina o tulai mai ia le taulaga i longa beautiful matagofia afua la e fai la sauninga tatou Samoa nei ia faamanatu i le afia mai le fai le fatia e fatino e fai la le o fapela o Samoa a o le puleanga o kilanga le la fai la sa o te iaida ma St. Peter's Square. Ia St. Patrick Cathedral. Fasale ko piko. Ngafia. Ia Wyndham. Ia o ka falava o le. Ele ufi. Le kiki. Albert Street. Pala kula e tonu na taloto. Na o fa ko e va ma kiki kele mai. Ke o e fio. Ia wa. Tawana ise makatatu fo le. Ia. Afua la Samoa. Ia manu malu tele la ia i Mulivai. Tafia ia ia. Wana vai. E fai sauninga tai au le po tai au. Okay, tai au. Na fia la sfala ile. E duana ia sauninga fai ngā ka fitu. O le sals futas kai au. Ma le fitu le. E fai ana Hawaii atu ia. Ai le festa sauninga i Malaiola. O le na Samoa moana masin fo. Ne fio mai ia la pipo. Isa ia tātou lana na Samoa mua me ia tātou lana whaftai wailoa ia vaenga tātou fo i la i le fili ina o le arama i le tala o pepa whamtalanga ia tātou na whale la wasi le pope o maliu i tono le i vaso a wa amata fo i o na ngai oi tāpenanga o le fili ia o le sui Matala or last time it went to expect a new pope. This time next week? So roughly next week. Yeah, why are next week? Mantua for ye le basso pen tau. Yeah, it's the one fatino e ton. E la ia le asuma fo fa o la tone yo katinali. E fatino le fai. E funga le bala we le nga pa yo le tu ne ye so songi mai yo. Ma won fina ngalo me. E fa fiale e Ekalesia wai. Ma te talo atu la lang ya. A fungula nga de ka kalngoi. A o fafula le St. Peter's Square le ta we se o le mtu ai tumu la vo. O la wa matantu temine matamatu ye. Fa le mane ye pe fio e le fa pengo e fa le tumu i le square le St. Peter's Square. A o streets. A to trade vai nga le filing o le pope. Tau tau sanga o tuna i fa pe e loa le asu mai o le mauta le o mafuta ia e o finga lu nga fo ia po katina o na we lo i le filing sa le ia sa longa seuti e man to fo ia wai le finga le casting o le boat fo me o le por calisi le challenge nga ke le challenge e vakuka e ona umari a faia la e le o le majority la le faingo o le paluta e le fa pe fo nga le ia le usa ngi ko palo kai e si le se you ya yeah it has to be a 2/3 se a papela for example se la uli masfulu ia tangata uma ia e fa ele fifi ia lunga 2/3 o don't select the majority a faida de ausia la vale ia model mele ben sa no se you ia le tu ia su foi la ia ki kwa kai fa fule ka kalu ia it's a black smoke okay ia la ele mo black smoke o la le kala e lo ile pai lo la ai vai tu tasila me a nga mo nefia ia inga vai le wo ala langa ma pepese ka kai fa fu o fifi la wo mo
Mane. O le a fuati ai o le whamaumaunga le sau lua filosofa o le au whae o tangata ekalesia katoliko le laulangi e tasi ma le wha biliona. 1.4. Ia o Samoa tolu su fitu afe e tu singa ingo lua filosu tasi au New Zealand tu singa ingo lua filosu tolu wha se lau wha sfulu afe katoliko e to telea a le matango fia le peo na wha mala malama e sa sauta o a mai loma ia pule anga ma vaenga uma ia ma se ai kalesia maupopo maupopo ia e pe ia ona tato ta no foi ai le a matal tato po kalam e mauti la ngona umala ia nganga ole e tato wola e Samoa ia e mo ese ia e kalesia ai tasila vai tato pe fu na mana ia mai tau atu i fa mai senga ma tai o le tunu o New Zealand me se tai o le tunu o Samoa ia pe na sa no foi la fionga de ia ake kopo Archbishop Moses Etui ia la ngona ia tato de o sa no ai fo in fiafi ele titi fo lo mato ma tau atu ma mato tapo ia tu to fai ia tato wa inga nai tu ia wa afu ia ole urua do tule ile la langi ato ole urua e kalesia len tato fa vai uma mai ia ia amata mai loa wa fa peo na tele kalesia fa tuina ai ole ola le ole upolele wa tele na tu lang fa pena le la wa tapena le tunu tapena la langi ole all eyes will be on Rome as they are already e tu langa peo na fa ali mai a fionga tai o tunu le fionga pe stenio o malo America mai farandi ma Canada ia o pa New Zealand o lo ia ia singa i England le a fatasiane ele mo mai se tala Samoa a o mo mai tala ia fionga i cardinale ia o le ai sui o tato le malanga atu ia te tonu foi o la vie foi Samoa o i St Peter Square ia totally totally ai e lo totally ole ta wo vole tulanga le tete yo malu ma vol tala ni lai ia lo Wellington e vole ia le suil tama pa ia Wellington non sio wa totele ni sio ambassador sa atunu foi fa nga ko sengi le tu si vole le contours e focale na tu fa mesinga mani na mo mai fam tala nga lo ia e fa pena sa le na sa nga pena sa no to filau e lango na uma na vai tatu ia wai e pe fo no fai atu na fo ua lunga social medias ele fonga le so fonga lua ma se foto tu le tu ina ia e tu tonu lava e wai pe no fai atu ia o tu tonu fo ila vai ile kali si lava ia ini se fo ile fie ia ono wa for me what too much radical ia na what tala tu ina ia te leo me fo ia no ia ono le lo foli a fai lai na o le alofo le tu na fifia na lo soi fu me lo langi ne ia mau fata si mo tato na vo la me tato ke le fati no mo foi ni tu ai man tu vo ile si fa punga fa pe is either you own the changes or it'll be forced on you. That's right. E loa I tai ata mai a tai ata mai o lana te fai tau ala taimi ia matulanga fa pe ele tau se lu atu e vai atu fa funga nga Samoa o se tu stala I longa pe ona ia me alofa fa me alofa mai le afionga ia te akono ia ma o ne fiafi te atu Pulkalami inisio tu sin tu sia le afionga e te mapa ia o fai langi lana fai ngā malanga pe ona madi ia fasa launga na sau mai Roma o tu e fo ilon tama ese le mana you know it's appropriate patulanga fa pena ia atu mai lola ia tato ia langa fai ngata o le tai o le kalesia matulanga pela ona sauno o se tangata ele ifefe
e le alo e whātino. E se tau ana o e sa tau tala. I tūlanga lea, e le tele o vaenga po sexual, vaenga abuse le na whātino e nisi o le au whenga luenga i tono le Ekalesia Katolika o sile fia uma. Ana ia tūla i malitoa, am whāto ese laulangi, ia ma whanau na afia, ia ma ave se ina e nisi o lau whenga luenga sa whātino ia mea. Ia, the law must be seen to be done. Ia matulanga wa pena pule angali. Ia, sa le e tau foi tusi wa tusi na le encyclical for le Laudato Si, the care for the environment. Wa ina le ma for mai tu singa for le climate change. Ai mana. Le te tasia na on tu singa. Ai pe no fai atu for le te mutu na. E lua lava ia mea e anu fifi e for le joy, and it's all about joy and mercy. Mana. Ole tali sapaia le 4 B's for nga matu. Tali sapaia ole alofo le tua i le tangata mal fofo. E ser mana. E fa pena ia le tatu mai la i fonga le me tupu mai le sisio man. Ona ole le fauto. Vai oni. It's simple, You you make it simple, like he did. He made it simple for us. Yes. E sau no manino. Ia na fio mai lalo lava pe o tatou, pe o na sau no vo. Ia fa mau lalo. Bad. Sasio pi. Pe o na vo. Mai pe ka it atu mai fola ia tatou foi le i ngalunga foi tatou te faiam. Ai we ta wun tatou ola ina. Ai ele fa pe wai o me umani tatou te faiam. Wale man mio o na yo tatou whanau, ma lesi tu pulanga le. Ele mwhaiwhailana e whapea. I'm a human being. Lana na whai ai tatou whatu soleli. Tau ven tau whai e whai le sili. Le me sili. Na orai. Awa wha mena le tuin. Yeah, Pope Francis. He lived that life. And he lived by example. Ele me funa le ai foi le I tono le kalsi katoliko le tapenanga foi le sfaitenga pe tapenanga lau. Scripture, theology, and in practice. Então no line aia. Wai ele sanga tatu te faitau e foi mfulfula ia fiong pa ia le tua. Ai tatu te le fa ho ye. Na. Ia mo tatu wolai. Ia fa tino Yo tatu tua oi ma. Yo tatu whanau. E au fia o mai e Ekalesia uma. Yo e. Yo e tasia le tua. Ia o lainga foi Ekalesia. E sawala ele. E tawana solo mua I teitai foi yo no. E pai se kai me vonga ia wa kako. Ai pe no fai atu foi e lo tatu ia ngelu foi temi. E wai a kalangonga fa le vai se kai me ki ale o ka. Wa ka pelo ka le alu fa mai o mai ia. Mai o mai o le va. Ia lai moi. Ia ana fai sa o e le va. Ele se. Yo o me ia dua peno tau il se fonga tu ina sa so I forma ola yo ia. Ina wa fifi dia o ia talala na wo ia te ia. Don't forget the poor. And then after he asked him, what do you mean the poor? And then wana wa mawani manatu fuli ya te ia ona mantua lola ia dia. Francis le lan tango I loe o lai loe le ngoa. Oka. O ngala le tai mua ile na luenga. E foi le ia pela o Samoa ia o kalngoa la va o ia mele ka keiwa. I Ekalesia mako kakoliko. To ino katina le pio. O la na ia tai hala. Po la ngamotu sui fumo o le tutu le loto. Tutu le loto. Le na ia mai e tono I langa nuu. Kalsa pai ai ma whaatino I ngaluenga uma. And my God, he did so well. Yeah. O toi whangu mai ai le anga nuu. O mai lai ia albats. Ia o lana ia moto o le au natu. Ai le lau au na mai. To be served and not to be served. Yeah, sao lo tato champion lo wai ni. Yeah. Le fionga ki kupo.
Moses. Me leo so say the best. Yes. The best of the yes, best. Yeah. O le vivi i le rina na. Vivi. Fa pela fa mai foi. A wala te sau a fai te sau mele na ia matailinga ia te toi solo muli. Sa matu no fuma epiko poi i to fa mau da wa ali tapenanga foi le maliu tu malo alpati ia maka vale makfio ia mo katinat for my day since you know the Archbishop well would you be able to prepare the readings o kusida yang kon fa ngasu e mai e kusida male ko foi le ungia mare ko mas tu what about Jamie Yeah. but Jamie mali waya a Sofia nei Ole asolus fufa. Lufa ia le lua fitu la ya to ai lua tu sanga talu na mali ia alpati Wow. Na ke dei mama wat. Ela ngo mangku lua fitu Langa so aso mali aso sanga ko le o kingo peke sangi Chanel. aso lua bat ai aso lua fitu la na tu malu ai ia le langa fi kusia o tu sidai e a mai ele mo moli me ele moto le ana na se fu mo la ia al patila nalu to save and not to be served Mane. Ia se vai te leo te mau ainga ne fiafi yo inde fa soa ma fu mai lava se tasio au na ngalwenga o mai e tatu te fatino mane ia fu ngale ia se yuli e fa pe foi oe ia tatu pule ne fiafia mali pulenga ngalwenga to foi o tatu fatino pe e ala e de media mali le tio le moli ia taulongo ai tatu fatino foi ia sauma ele o ngalwenga e nale o le evangelization e tatu pa evangelization fatala lei le upole tua e ala i meta tu ki fai mo so tanga foi ia le ia e loa masila fia e le tunu ia me o lo tupu ni so ngalwenga po kalame ele ese foi na ese ne ia wai tele foi me lo ngalu ele o fiong ia i ngata ile tu tala lei pe na ia to finga na o fiong mal fatu ia a me se foi tonu komiti o lo to fie puleanga o kilani faftai o lo fai o mo tatu sui ia ngaluenga lo ngaluei ma vai ngomale o le anga lo fa o le nganga ma le lo fo le tue ia te oi taia na tau no mal ne fiafi e te fa no ala upura malau olha a tercia wa aberta to fa so mas se awala e te grieve ia wa te tau o no se tasi pele le nganga ngaluenga tai le kana kanesia ia e se si vai ngo e fia le ai o nei na toile o tau sanga se fu o fonga le po Francis le no mali wai val o nei fu le a toile val o sutina wai a to fu le masin mas fu luas fu tau sanga talu na val au le tuoi e sutina mali sutina o to a ono vat o nei le a tolo no val ia fa pia sianga la foi ka ngoli apple cider ia kama ia de pisi pisi que foi apple pie io ngol fa ka ngoli ia ma ko me wa fingi o se ma pesco ma feu lai ia e maliusho china mo vala au o le kalesia ia la pasi mai lunga do afe malima na maliwa ia o ia tola to sangelo na Ilaso. El man le ilaso na lutina. Ole Mother's Day. Na umatua. Yo e mantua. Ele ngalo foi lá le link le mana fiong al pop. Valu to sa. E tipula. Sa fai lo pap te songa ile asonga volunteer ni Easter Monday. I Greyland. Ya na UK tofa. Ya
ai tau mai loa ma le fatu ia e mai e manga kua la ve o kou ia aso papkiso o kou Ale aso na wala wina. aso no pamana venga ngalwenga po Francis O so tainga ia wa sa no ia. yo So tainga ia ave a ulu ai le winga ngaluenga ma le winga o le tara le ia le tu. O no fa so mai i au sunga le au auna le tu. A me se foi la to uma. O no va pe ona tu foi. Ia wale tai no la fuma mo le. Ia le o tato fa sasi ai ne afi. Ia la sa no atu le sunga fa tonu se matu fa ftai. Amaya. Pe fai ona e fa mai anta to tano. E se tal. Ia wa tau ma no mea. Ona o tato a sai nai foi ne vai aso. Ia ole falla wa singa ia pol maliu ma tu ul malo. Le fionga tama pa ia. Le fionga ia pope Francis. Ole toa mang ole kalesia katoliko. E tai nane larolangi. Masa moa o lo tapo mai. Malo whaftai i whafonga mai le tātua tunu ne fiafia e yelo le whai mafonga mori fo o le pai o lau whinga aluenga i amese fu le whafonga anga le tātua tunu e muni atu le ngā whaftai tele lau fionga le te akono tu sai fo i ma le tō whātatala ia a o le aua whamau fo i ma le tala ina fo i la vei e ala i le whaasoa nisio vaenga i le whaafoina o le tātou e kālesia a meise mo le maanga na i o tātou tangata lau tele. Ia meise lava ia le vaenga foi po le whaangaso longa foi o le nei taimi o le toe sauninga ia aua tu ai o le malo i le fionga i le tamapa ia po le fionga i le pope Francisi. Ia meise ona toe sauninga ia manisi o la asanga o le au ia le tātou e kālesia mo le fili ina o lesi ona tai o le lunai. Ia muri atua mātou whamaisenga lau tele i le tātou ainga ia i le lalolangi atua ia meise o le tātou atunu o lo o whaafonga mai ia tātou te whanonoa whatasi tātou te langona whatasi ma tātou tau asoa ina fo i tinga whengai ma le tātou ainga pa ia whamaisenga ma le whamalo si awal tātou poroklame ia tātou whanonoa manu pe i le tua i lona whengalo ia amuia fo i tātou tamapa ia wa mautino alava i le tatununga le tātou kale sim tātou umo e whatuatua whatasi atu le tātou tama ia no whanga o lo tātou i nei le se no whanga tu mau tātou o tātou tau whai tau sinio uma ia wā leo lai whaambau whaatali mai mo tātou nei la fiafi lau fionga te akono ia maurungo le kane sia pe fo na fio melo fionga whaaso mai ia tala mai fo i le ne fiafi ia lau ata pona wa la yona manuia le tātou po klama mo le tulanga whaftai tele ia utupupu ina pea ia lau fionga i le to whafa le tua me se fo i mau tele whenga i fo tau singa ngā luenga le tu tōwhia iei lau fionga ma le whatua ia me se fo i malo le ka le sia ma le nganga whaalo tele whaftai tele fio mai matala mai au whaftai no ia wa whamaro samua no fionga whatonu se iuli ia me se foi ia le ina fionga tutoli ia tu filau o ni ia vanua matango fia ia tainane ia le tu whaia umtangi i ni polo tiu te foi ua whengai moli anga whaftai e pela wana whai atu e o nei ngā lunga tātu te whaia ma whatino ia ona ia i maua le so tanga foi lea ma le tunu ia o se whaiva foi le whaingo fie le taimi ia me se fo tapena na uma a te tonu lava famoi moi ia lea o te mai taua mo over ai ia e lo famoi falango lango ai ngarenga uma famoi moi le tuai i te mi uma ia talo fo le na ia lo fonge le tu ni sanga pa fo lo peso i fu e la sunga se yuli le o e fifiem fa tonu fo ia na le PNM ia e fa pe fo ia le just au le fionga tu filau ia tu fai au mtangi me se foi ele au fangalanga malu ia alo fangia le tu ni sanga foi penso i foi la lei mau pele upu ia wa pe ia le tu fai ia me se foi ele longoino pueri o si tato nu ia le yo tu tute ia manu te lena foi nei poi no fa fonga Samoa
ngai tu asin sina lo fai pel fai lo tap to pai ia me se fo ia no fa tofi e fanga roina ia o na tofi le tu eso fat taulanga fa mano le tano mano le la ngoi no le upo le tua ia moni lava e ulava se kalesia e tasi lava le tu lo tatu tapua ia tatu te motino fo mo tatu ilua le tua e tu mau pea e fa va pea lo na lo fa ia tatu uma lava o na nafi o le so tai au e fa va lava lo na lo fa ia me se fo ia nai fa na wa o ngolo ni mai tau malo longa o ia e fo ia na le tu io la tu se fo io so matutala le va tu le nga fa te tele ni fiafi ma fa lo alu aftai na usa no atu le sunga e fa tonu ia me se fo i ma tel tonu au fa tasi ma tapo inga samo nga fa aftai ia te sa no se tano fa i wai e wa tau no mea a mai e au tapena me matangi se vi inga e fa i wai ndatu polkara tata we fo matano e bi e pe oe le tua lo matou matai sidi wa matou loa o la fio e fa vau pe lo fatula wana nafio le so tai au matou tansa pa ia foi la fa nga taulanga e ala lo walo le o matou te mawai nei fa tu fala inga le nia fiafi ona o la ngaluenga na ia mataina le fa pelo matou fa wau vi im fa telo lo fatulai ia matou o mala me sena yo matou te tai le ne tu no ia o na stofi na yo matou ainga ma fanau fa tai lo wanga le me lo fa ia matou ia so ma me so me lo fa lo e foi ia tau si ai o matou ainga le ngatelea ia o lo fa i fa pelo matou faso so ile aso ma le aso si le fia la o fio matou tanga te motiva i le ato to matou tanga te me matou te faia e o no matou lo la o fio e fa vaulo lo fa tau lava lo matou fa leo o matou se mo matou vai nga ni sui fanga o matou iai va au la o fio i lo fangia i matou le toto pa i o lo walo ina ia tongi o lai o matou tangata ma fa ma mai nai matou fu fonga umo le ne fiafi ia la fatu i la o fio la tau fo i o tiu te le nei po i te tūrua la o fio mai la tau umalawa la fangia nei o matou ainga nei o matou whanau i au whamanianga mai se nei o matou tina ma ta matou o lo whaia pero la tau whaivo nofta talo tap to poi mai ia wā ia ngā ruenga o whengai mi matou au na tofi we vana uia i lau ngā ruenga i eido wanga nei ia i la tau umalawa ia whauina pe i la tau le upu ma ia mau ia wāl whātou whala inga au e kāne sialo ngā lulue ma no pia ia i la tau e nei pōpea o mātou tāpe ia alofangia i mātou ia whaafu i o mātou i aolofa te tō lua na o fio ia i mātou te alwhai le tau mō mua pangā lea ia le whaiaso mātou loto mātou te tonu fwoi ua tini tau nuu ngā rue ngā la ua wauna sa e te tofi ma e wala u nai o ia sa ia whaia ma le onsai ma le alofa i lo nuu sa ia whaatino e au noa ma se fefe e leo e toi wala au ia ti toi fo i atu ia ti oe ia e mātou te talo i au whamanianga na e fwa ia te ia me mea alofa i o mātou wola ina le ngati te tonu o mātou ainga whapea fo i te tonu o mātou e kānesia mātou nu o lo mātou au mawai le whangalo ina si o mātou atu nu pele Samoa se fia la o fio mātou tangata ma lo mātou whanau naunga ia maua e mātou uma mai se o mātou atu nu o le whamanianga ia manai whanau
o mōli atu sa mua I lawa fio. Ina ia, toe maua I lātou se mawaponga ma se file mu. Ia maua I lātou le anganga le whaamanga loa. Ma ia toe li liu ma fo I atu I ate oe. Awa ia manuia o ainga, whanau, ia mai se sa mua atoa. Ino mātou te taro lea, o mātou wole mo mātou vala o tuai, ia rātu, ia ki riso lo mātou le mai whamanianga lo tātou li, I le ne fiafi le swafo le tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia.